Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, juga istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Cihuy. Ngale tenggeng ekale tenggeng ekakan ben kereng kok. Dai make lagu ngajikan lebur yuk. Tak berdebik lagu nak kakero. Waktu ku kecil aku tak. Oh, lagu papan tak kaya aku. Ku sentil-sentil ku kira pentil, tak taunya sutil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Al-ayah sadaqallahul azim. Guru kula juga guru ajunan sesaat mangken hadir ajunan Kiai Haji Anwar. Seampun molang ki buru dek selerana beten kaula amul jaki beten kaula takzimi. Ajunan Kiai Haji Saiful Rijal, ajunan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ajunan Kiai Susyadi. Juga setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning beten kaula. Namun dek setuju seampun alengki beten kaula ngaku ngaki. Sahibul manzil wa sahibud da'wah. Keluarga besar dari Musalla Darul Muttaqin, baik dari Dewan Muallim, Dewan Pengajar, sesaat mangken ibadah aki lepas kenang atau ngki lepas kenang pun benih perpisahan ni. Semangken pelepasan guru tugas tercukan ajunan Kiai Sahruji, ajunan Kiai Sahruji ben seteja keluarga ipon, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sepa dengan tokapi makai kula teka perak ngide kiang. Alhamdulillah kula ni karing pelosok orang gunung dan kula di gunung entar kaca beni jang kula jalan nyaman. Alhamdulillah pada beni compok kia. Jadi entar kak kantone kula pada beni sebeda compok. Alhamdulillah jalan coran ki. Tapi tak napa beda hikmah nak kapi jalan ni kamu tak nyaman beda faidah nah. Nah apa faidahnya? Situng selebat ahli zikir. Mun jalan ni kenyaman orang lupa ngebut sini. Makanya apa banyak labu.
Mun jalan ngak kanto pada ben saya kecompok selebet adzikir kau. Allah Allah dia. Nak takut gegar. Lebet iklat dekik buru. Apa selalu ibu ajak karo tuana Petra saya tak ibu cebi guna. Bapak Ibu hadirin nyuun saporah manabitan gula de panggak kato telat nggih. Aslina benih gula saya telat ke kesampian saya kak kantong ada kelu. Karena gula makin ni kalau kara janji tak janji bulan semalam ni ke gula pah telok makin ni kak. Tidak ada gelak ni ke alas somor pah ngele dek ke Gunungsari pah kak kantong gula dia ada lah karena saporah. Bulan gula ni kacang gula paling ngepol biasa na semalam cuma bisa ungke dukaan leh. Pengajian. Nah, perombongan anyar datang nih. Tore-tore tojuk gula pah mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Bangkin nikah acarana Isra, enggi? Apa-apa Isra nikah mi ibadah aki pentahun. Karena saking dari pentingnya peristiwa Isra nikah. Apa-apa peristiwa Isra nikah yang kepenting. Polan berhubungan kalaban ibadah. Seibadah ni ke ukuran selamat tak orang berembang ni. Dusun apa kan tu? Turin. Bada turin lagi. Ya bulan yang kae ceruk. Nah. Oh kilo panin. Oh, ya cak durin itu durin ngodah dia. Jadi dusun durin ngodah. Saking dari penting apa jeng hadirin. Sampai ukuran selamat tak orang turin nikah. Nikah tergantung bajeng. Kula bade coba nikah ampun oleh Pak Arif, Lema Arif. Pak amolai ki ada apa? Pengajian pertama gula ibri iturin ibu desak. Tahun ning cai kama depak ke mobil beri bitan gula apreksa kasakan berkat gula kan nengi tengah berkat ni ke bude-bude. Polan bedesak bitan gula EPC yang kuna. Aku tak tebak ke turin dah EPC. Ni ke sampai makin pol gula lok kedua ni kan. Jadi tak langkong gula ku mun turin ibu kia kaki ibu dei kerdus. Mak le tak ikining PC. Gula ke turin tak terasa lokan demi lo ada ni. EPC bi gula jadi dengan yang kuna apa bedesak yang ku sokon apa sini ke EPC mele EPC kaja nabi gula saya EPC. Suntik gula. Keturin lo anu lo kata ndak. Jangan ada. Jadi ukuran selamat tak selamat ring turin ini kebajang. Biar kata usaha hanya tanyaan. Engkau ni selamat apa anje ya? Engkau ribudian pecera apa anje? Jadi ulama situ ngorna. Mun sampian kebajang ni kangas teteh. Mun bektona ibajang ni ka ijaga. Mun kebajang pian talempes bektona sosa. Mun tak nyapok sampian kir-pikiran. Tanda berarti pian ni king selamat kebudian. Amin kok kak. Cengeng. Apa saya detek ni? Apa? Anyanyi keh itu. Selapah yolok ekeh depak denah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Jadi ajunan ni kemontro oning angkok ribudian apa masuk neraka panja, angkok ribudian pecera panja.
Cepun ulama coba tinggali solat tu. Mun ka solat sampean ngastete, mun ka solat sampean ajaga bektona perhatiaki. Berarti sampean ni keng ahli swarga. Keng mun kebejeng sampean tak nyapok bektona tak kira pikiran, telempes sampean tak susah, tak bejeng sampean tak ruwet. Tengat cepun ulama takoknya mana sampean keng lek tulis ibeng lah bengan neraka. Mentir selamat. Terbi Allah pada bercerah. Maka Nabi Allah sampai epakon khusus dengan Al-Quran. Allah debu senikah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah. Ring turin. Perintah keluarga sampean ni ka bejeng. Sehingga karuwat masalah bejeng ni kala. Sehingga jaga masalah bejeng. Terkadang kula ben sampean ni karuwat mun masalah anak ang tak nyapok sekolah SD. Terkadang kikir mun anang tak sekolah SMP. Keng mun anang sebu kesiangan ditorot nang tenang. Bener? Sampean mun HP na kening dumpak pangaltok layar besa. Sampean ni kesampe 2 hari anang saya kebabi tobian. Keng mun anang tak bejeng itorot. Keng mun anang sampean tak lemole kena nangko tak ina kerena ni kacau urusan tunya keng cak pentingake mage tunya iman kian ya. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintah keluarga sampean ni kekalaban bejeng. Perintah bi Allah sampean mali aja ke keluarga na bejeng. Mun bektona adan, mun bektona bejeng, saya ngajak bejeng ke TV anang keteng. Bini nah keteng, mun keteng bini bejeng marina. Apa naden bini na saya keteng bini salat asilat marina. Atau kena rok bentuk betong you. Artinya sini ke you. Mbian ni kan mungkin lakukan cegeda ada. Coba apa jeng ke TV laki na ju cegei. Ongguan mun ring bini senya ke. Yang laki ni ke makin melerda. Apa guna ubah mun bini na. Mun kerok yang tre tanah senya ke tak kena. Mun kerok embung senya ke yang laki tak kena. Keng mun bini ni senya ke ada tak jaga na. Ni kini cak gelap pentong juga kemarin. Tahu awak. Siapa gelap dia sih? Pemulai kada je kan? Je, saya kalungan surban je pemulai je. Mulai. Di, mulai di. Di, Dil, boleh. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah keluarga na sampian kalaban bejeng. Siapa jauh? Mulai jong. Mulai. Arjo norok ju mulai. Ini bagala wat bisola antar ke bagus kage. Cocok dek karin lala gunakan. Aja uap lo klero dia. Kata kamu nyeroro kidul ke sagda. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah keluarga na sampian kalaban
bajang Pak Allah ki ada bu boleh wastabir 'alaiha sabar sampian 'alaiha atas bajang otab 'alaiha atas merintah bajang pasabar duhur ajak bajang asar ajak bajang boleh maurib ajak bajang boleh isya ajak bajang boleh pokong pasabar cek karo sekalian dukane mun tak tege toman mun tak tege istiqomah ajak bana bajang ni kada guna Gusti Allah harap permintaan le anang oke nak tahu ki je lem Jumat saya rasa ngonceng kasagi saya suruh banan je yonceng ke santen hah panitia di kula ku mun ngonceng kula boleh cek berkintar ke saya cek sampai tinggal solat bektoh selema toreh lakoni cek korangi kotu kena seteja keluarga apa embu ben anak cek sampai enteng pen siang pen malam paenga debuna ke syair mun sampai tinggal solat bektoh selema awas ting pon mate duh senga olar kala ke sangker kapi bekal nyenga mungkar nakir nukol seteletak ngaonga harap mi cengang tako buru disejokalah ayo kok Pak Nur aburu kia Pak tutup pengajian cek sampai tinggal deka ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat kaontongan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salametunya ben akhirat kasalamatan eka oleh kala bentoat dek Gusti Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi sakece samuka berkat samuka sateja kaparengan sehat ibadah dek Gusti Allah atam bagiat lancang umur rizki halal nak poto solihin solihat bentatang kerukun da ulama cinta serta toat ala kuaka bekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu bektoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh gempang tor tak malarat husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat lakuh siang ben malam seepek kerentunya salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman
wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi. Nah, makin tak usah amin. Laku siang ben malam seepekeren tunya. Kiu-kiu ego segala macam macam. Kiba boleh di. Di. Kaki jangan cakap siapa me adu dak sedih. Njak memulai kada tak betah sekali kau pentong juga mari. Lain nak adu kuliah ni kada buka kamu ni kan. Temor. Lain nak adu keberak kapi padu dah jebik tibi an. Pola seding janda kaki dia. Kok tu bedak ya kia apa itu. Laku siang ben malam seepekeren tunya. Lakong ya. Kakan dong pendong ah. Jarang searoma sah abek bekal matia. Padahal mun mate tunya ikala lainna. Cuma labun pote tak ajai setu mana. Tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng. Tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng. Banyak munkah urusan dunia yang kepenting. Tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Odi neng turin tore cek pikap piaki. Polan pateh dateng bektona ta eki pangki. Kula ben sampian seeden te beni soki. Kula ben sampian sateja matia. Matia tak matia? Pekaja, matia tak matia? Lete mate. Kau canggak ke matia? Konja tak mati, mi mati dona cecek jauh dari. Maksud tak boleh benajunan bekal mati hadirin. Mangkana benih tak oleh, cung ketunya benih tak oleh. Keng mun urusan bajang kau tu dah ada, paham? Semangat ketegal, alan duk sambian, asaka keng mun masjid keng mun musolla. Ya Imam al-Mujahidin. Sabak kelu landung juga. Asalenan entar ke masjid kelu. Mun jauh masjid entar ke musola. Pejeng kelu. Palagi yang mari pejeng duhur ki korang salan du. Beli boleh ke Tegal, beli boleh ke Sabah. Keng dekik mun asar. Ya basyiral huda. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun ya'amu. Sabak kelu landung asalenan ke masjid pejeng asar kelu. Palagi yang mari pejeng asar ki korang kalak landung alandu boleh beli boleh ke Sabah. Sepenting deki maurib. Ya karimal akhlaq. Sabak kelu landung ke masjid apa jeng kelu maurib berjemaah.
paling para mari maurib ki korang sa alandu abadi boleh ka saba mak le tahu tu rasa alandu berngireng-gerengan lek sekali cocok eko menjong buan makin icok jengat joreng makin lambu asaka ki sape ka asaka ni ki melarat sehari oleh ning Pak Loke karo alaku siang ngetok makin beda kuik, makin beda sakaan mesin tu. Sehari bisa oleh 15 loke, bini jenang tenang, jak makin malam bahasa kak makin. Lamba ala kuroma ni kak, kaju mentro ipa alusan, mungkin pasa deh, melarat, nyiksa lah aku nanti lagi. Keng lamba makin masa kaju tro alusan ni ke nyiksa. Pala kulle malam sebab kasak pasaju, ikalak leku boleh. Makin ngekui mesin dah nyaman, benih bahjan istirahat. Kalau 11 malam, Benggalan, mereka Benggalan. Mun bondowo suami ngojak aja saraan. Beri anak je beki anak je kemudi. Kita mulai di. Allahumma sholli ala Muhammad. Tengah jam lah. Orang habis sadente. Amule kol rempes sadente me. Hah? Kol peto. Maurib. Sadente. Men sadente kuda semula ki maurib. Senyor wadente satu. Mi pangko ipa ketempon dari kan cek bukan ngedei ya kok. Jadi kok bulan gentengnya ku gendeng bi kan. Sia-sia pentong benceruk bunga kak kemarin. Cermet. Emang gua pikirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Perintah keluargana sampian kalaban pajeng lema bekto wastabir 'alaiha pasabar. Panari jaga pasabar. Orang kona ni kalambak mun anak ni keduk peduk ni kata mulai sare mulai dong toko bi setan duk peduk ya mulai apa jeng mun lamari asar upah tak lem dateng ko ni kata tak mulai nak ceure toko bi setan ya makin mun de ceure setan lah toko bi orang enggak makin mun ngelelengi berengki kapan para mau ripur la nas'aluka rizqa cebon Allah kor perintah bejeng kor anak jaga bejeng, kor bini jaga bejeng. La nas'aluka rizqa, sengkok tak minta rizki. Nahnu narzuquka, ay la nukallifuka bit talabir rizq. Kaki kor bejeng, kok tak nyuruh kaki nyari dunya. Kok senang ku ngarizki, kor bejeng. Orang ni kamu nak tinggal bejeng, eka melarat. Orang ni kamu jaga bejeng, rizki na eka lancar. Dunya kita akhirat. Nabi Muhammad situng bakton tarka keluarga raji situng ada seede tarka raji situng ada seede tarka raji situng ada seede pahe papolong bi Nabi Muhammad paha debu ya ahla Muhammad sallu keluarga Muhammad mi cek melarat teka kese akan ada kata ada pula beda seenteng ka bejeng ya apa jeng cek pun ulama dari hadis kak dinto orang ni kemun bejeng enteng makin rezeki ni keseret mbian pah ngocak cang sapara kana kok bejeng lo teman telat salah tak soki sampai mati. Allah ni keadabu la nas'aluka rizqa tak minta rizki nahnu narzuquka Allah sinangkung rizki ni kalau kudu pese ka rizki ni kan pun Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni kebedempa
Penapaan rizki ini kak? Situng, al-mal. Nomor 2, al-afiyah. Sehat ini termasuk rizki. Malah sehat ini ketekian bentunya. Apa? Karena orang makila andi tunya munta andi sehat lo satu rasa. Bener. Rizki paling tinggi ini kesehat. Orang ini kemuna bojeng. Bi Allah lo kayak sakit lo kita gen. Bi Allah iba sehat. Maki tunya lo berarti banyak. Mun sehat. Cek sempurna. Maki soki. Mun komplikasi. Cek tak satu rasa. Tina mah kita tak pati soki, keng mun badan sehat. Kok gereng dengan morongki, abu, mun pas sampai capi, tega melo sing akan. Bener. Mpian soki, keng maki soki tepani penyakit. Bisa melekok sapi, maki bisa melekok sapi mun sakit. Cek dengan maki kok sapi pahit mun kakandeng sakit. Tanya, cek pahit. Tak percaya bian, bini nampian rumun sakit. Lapa tabri kakanan man nyaman, ku bedende. Maju lek. Kakek sehari tak ngakan, terus apa? Kok sapi ya? Enja. Rawon, kah? Tadi iya kakek cek beda nying rumah sakit. Bakso, enja. Mie ayam, ih, kono terus apa? Lalapan, enja. Lele, enja. Rawon, enja. Pecel, iya. Nasi pecel maksudnya. Dia kan beda nasi pecel gitu. Main tak kelan. Hah? Pecel kok. Nasi pecel yu. Biar batak ngutia meli mun keluar lu nasi. Mak dia tahu cek bude nasi pecel, cek bude pecel lele. Bukan beda kan? Beda. Makelah, make soki keng mun sake tak sempurna. Bener. Nyaman nih kebeni dari tunya saya kandi tapi dari badan saya sehat. Mbian make soki pah meli alpat. Ini nak meli alpat kan tak kaya geledek loh. Ya cak alpat lah. Dan ki buru saya ekoni gula kan ekoni ibn eras ki. Kan nyaman. Seorang soki mbian. Bisa meli eras. Nggak saya penyebut gue lagi buru make eras mobil make mobil kan 350 juta keng mun beuteuh sakit make eras tak kira nyaman mun bi penyakit make numpak eras tak kira nyaman tidak tak usah cok jeraja penyakit tak usah kanker diabetes usus buntu gagal ginjal paru-paru jantung cok jeraja tun butun dua tu ngabek saya kanan tu ngabek saya kacer tompak res saja ya kiba gebere jua pahabengo kada jajua kan ronaki kan cuglengan jo. Kapan aku lihat? Aduh. Ras se tompa keng mun beuteuh sakit padahal karotun butun asar royu. Bener. Tin numpak L300 deng rokol seda atang ro. Salah deng kol de atang L300 salah ada atang ada ke-76. Kelentar keng mun setuju orang sehat maki yang penting aki aku lo jadi ternyata nih ke orang sampurna nih ke benih margana andi tunya tapi margana andi iris nah apa beda nah tunya nih pasti rizki ini ke belum tentu tunya rizki ini ke banyak macam orang sabejeng rizki Nabi Allah itangkung artinya orang mun aja ke bejeng nih ke ipa sehat. Amin. Toro aki kang, mun yatas semangat di ibu pas semangat kia. Yatas lah tega para melo pah ibu tup ke tupon. Bener lagi nak akhir ya yu.
Yang tak suruh haji palang tak yon cenga gi biko ngari kan. Tole dei tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Walau makan sederhana ikan asin sambal lalap, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana asal sehat jiwa raga, juga istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Cihuy. Ngale tenggeng. Tenggeng ekale tenggeng ekakan ben kereng kok. Dari makai lagu ngajikan lebur yuk. Tak berdebik lagu nak kakero. Waktuku kecil aku tak. Oh, lagu papan tak kaya aku. Ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya sutil. Pon wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintah bejeng, jaga bejeng, anak ki bebejeng, laki nak ki bebejeng, keluarga nak sampai pada sita bejeng. Nahnu narzuquka, rizki bi Allah bekal pada kena. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Tekku para ulama, tekku para kiai. Kiai ini kan tentak jeung ngajar aku king bejeng jaga beni karo bejeng fardu. Kul telok tahajud, kul peto aduha, sunat qobliyah ba'diyah ekalako. Tekku kiai, kul sanga asarina. Tok 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 tamoy. Si bini ngibu beras, selangkek ngibu amplop. Mbian kul sangat tedu, ngapah beda tok tok tokan labeng. Cek kor buka tekku di jendela gelu. Ajo anggota nabang mekar yi. Allah cek ngaleng ri kan padeng ri. Nasik kuring bedi bingkar muana glowing oleh nabang mekarnya. Ada. Senyicil laki na ipatalkah. Selaki tengah kaos sebeda bacaan, istri glowing, suami kering. Cocok. Nahnu narzuquka. Ada ngecit. Torot setedung jeleng ngiding. Mai pah moleng are. Nahnu narzuquka kasengko abdi rizki. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Ko aila la nukallifuka talabur rizq. Engkau je tak maksa akake nyari rizki, sepenting kor jaga bejeng. Mun la kadungi jaga bejeng ka Allah hubungan semua. Bi Allah rizki ni ke pegempang tak pada ben kula sampian. Nih, aing kan berapa nih kan? 3.000. Nih, ke 3.000 mun teguk sampian. Teguk dagang 3.000. Mun teguk kiai 100. Nyun barok ke kiai, anak kula ke pah ngacambung kiai. Kalah bi kiai. Bajak macam aki. Ya kan rahasia saya baca. Ya muni begitu ngombian tak minta macam tibi. Rahasia perusahaan. Mari baca pai serepo. Ini maki, maca aki bismillah 3 kali, maca solawat 1000, cak nyaba. Mati apa anda yu?
Baca dia iya. Solawat saibu dia mate. Gomelo mate. Ro maca solawat saibu mate. Apa di? Jaga kejap bentar tadi. Nangi petas tapi ngajak mulai kada. Itu macam kol 12 ni. Kol 12 je waktu nak cerum lancang numpak ke cerum panda. Kol 12. Teku mong kol 12 ku tak cerum lancang persis berdiat tas cerum. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Terakhir jebun Allah. Wal aqibatu littaqwa. Mun bejeng jaga anang ya cek bejeng etunya bi Allah bekal etangkung rizki. Wal aqibatu littaqwa. Bi Allah mari nak ibadat orang setakok ka Allah teti orang takwa. Mun teti orang takwa dak remah. Orang ni kamu takwa budian bekal masuk suar. Pokok janji Allah cak mun takwa bakal masuk surga. Teku nang just telo polo. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Manusia budian epesa antara saya selamat dan saya tak selamat. Reng kafir ni kenguca ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka. Mati mun setia, ancor mun setia. Tapi ketika orang kafir pada ajar lagi situng saya selamat. Innalil muttaqina mafaza. Saya untung ni ke orang-orang saya takut ke Allah. Saya rasa takut. Wal aqibatu lit taqwa. Orang saya takut ni ke orang saya aja gepejeng lima bekto ngak sambian. Amin. Mulai baik kok lah kok. Ceremet dina deh kok. Ina grena. Ni boleh jen lo tahu. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mantir acara makin ni kesuksesan. Isra Mi'raj ni ke mantir suksesan. Acara makin sukses tak yoko dari Rambi nasi hadir. Sukses kayak Rambi. Ya. Apa? Cik Mega Rambi belum tentu kayak ngaji ya deh. Bisa saja kayak penasaran. Gue depan lebot pak koto. Iya kayak ini. Sukses acara tak yoko dari Rambi nasi hadir. Punten. Sukses acara tak yoko dari terang hujan. Punten. Isra Mi'raj makin kayak sukses. Situng okorna. Napa? Mun marina pengajian leku ni kampian pahjan tengah tika vejang. Sebiasa lambat tak lambat, sebiasa tak berjemaah hari berjemaah, sebiasa tak ke masjid ke masjid berarti acara makin sukses. Keng mun pakun bedeban beri, selo apa jang bagun tak apa jang. Saya sangka pakun sangka, saya lambat pakun lambat, berarti acara ni kata de buana dalam jangka panjang. De buna kiai kelak, kalau keng malam makin toknya pura tusa tapi tak ada manfaat, si bisa ipetek dalam waktu yang berkepanjangan. Mantir abu manfaat. Terengas tiada ke bujang.
terteti jalan selamat dunia akhirat, terteti orang yang pada takwa ke Allah, sehingga aku lebih najunan pecah masuk surga. Demikian sekilas info. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini mah udah lagu India abahas pejang yuk. Najani sona vali, navali sona jani. Apa di? Tak percaya jejak ring India. Wan, seborang sambil kerja, sana sambil kerja terbuat manfaat. Belum malam nih kan, tak itu muncul di Pak Kulder Pekaroma. Orang nguncang TV. Kayak ngampung kamu sholat apa tak begiambu kok. On. Ongkuan siap titi mertelok kake. Mun sampai kol telok jak nguncang pencerama nguncang desel kok. On. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.